The Ssateachers of Meghalaya yesterday organized a mass rally in Tura, the district headquarters of West Garo Hills district, to demand payment of their pending salary. The rally started from Titang Aja Field and converged at the DC office. The rally passed off peacefully. The Garo media were very perturbed with the president of the association, Livingstone G. Momin, who refused to speak to the media after the meeting. They also criticized Momin for the unpalatable language that he used to the media. The government Meghalaya state to chalai nagda abaching was sumayonin ansing namen ansing financial hardships ko ansing dingtang mansa dol maharang ko namen irregular wani ko ansing managda abaching ha only gaman batang gaman sumayang oba ansing dakabarang ko chagong kenchim oba daw una batul gapa ansing chabrong na naganirang ko una batul gapa ning naganirang ansing mat roruing ha ansing ni ning naganirang SSA teacher ni Meghalaya ning naganirang salsa batte namen namjor roruing namen ansing ning nek patro wani ko chagong na nanginga Andaki yung ingon daalo ansing rally yano machotsawa. Daalo beben ansing do yano rally ko daalo ni rally ko ansing yano dontonggen. Andi ba andak menting sumayo ansing dengtang mancha ansing ni kosak patao chubatao dongba Prime Minister Honorable Prime Minister na ansing lekha ko daalo na skhainga. Ansing zakpan ko dokhat mo. Ansing una daalo de lekha ko na skhainga. Meja manyo ansing Union Education Minister na bonata ha aro bini adita ansing na respond kanirang ko manso ha daw ya changode ansing ni Union Education Minister ni kosakoba ansing ni Prime Minister na unatinga may na unatinga yarang kora nes ngode singa ndake akanak ta namna may na unatinga ne nora may na no ba ansing ni state government da alo dengtang mansa ansing na watat kemen panrang ko jakhanak da watat hacham yarang ko chalayaniyo al feel waha ansing na bel sigmakan sentaroni tangkarang sopajan gepa katako agane ansing ko sopaha ya katarang ko agane ansing na jabung au jado ko jasani ko jagnioni ko jasni jacheto jasani ko ne ansing ko yarangchi namat na joton ka aha adi ba ansing uya namen ansing obviously nikna kata mana ansing na sentaroni tangkarang sopa chomotahan ni ansing siurunga Talo yang sopa jagen semua ngode ansing na daalo ansing gisikrat nak taman gen teacher ni salary mamang kosa ansing na sentaroni panko watat sama Gepun dalu MDA ansing ni dingtang macam ansing ni MDM aruna kri gepun ansing ni school maintenance fund yang korbani ko sekaya yang dal kepas ngani wah sehingga dalu ansing tangkar ko atas sehingga no de ansing ni then why did the state government MDA government fail to approach the central government to bring the solution and to bring the funds to the SSA teachers community of the state of Meghalaya dalu ansing ni Meghalaya state ni teacher community na mana sar abanak ta mansenga Unik man ya sumayo yarang ko agane machot na tanam naka ansing dalde deputy commissioner na ba kopi ko ongen ande ba ansing bini tru nat sainga lekharang ko dalde unik man chuba tao dong pa ansing ni PMO office na ansing ya lekharang ko sokat dinga aro dalni kise pon singa fix kada yarang ko bini jakuna sokat na tutul kagen unik man ansing ni district administration na ba bini nalai chona ba aro nagri ansing ni state ruling ni dingtang macam unik coalition ongeng pa mabarang na ba ansing kopi ko gen aje leader ang dongacim mamang kapag tansing sukat ken oni man dia memorandum ko ansing dao singa dingtang mansa ansing ni PMO na watat ken watat ani gisebon ansing ni dishi na ba ya ko kopi ko ken oni man yarang baksa nga sakanti ano bakra ang barang ko aro dingtang mansa district administration ni gemak ni gida corporate kai ansing ni kamang ko matsot na ang gimna matela ya sumayo board of things aro freer na nga ansing ni donso gaman sir advisor na sumay patatan mun